Jotono lamchok so Rajahani Kupo channel dekhian mukhe do binchong pringse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phathal tonai Bangladesh saktor tini nang buskamo kupokta tui bimokhe Bangladesh ni tuyese Bangladesh ni kaukma purbe 1947 no India sadin oyathong akhe Pakistan phono sadin oyathong aboni yaguo Bangladesh 1971 wakhe Bangladesh sadin oyatha Bangladesh sadin omoni tuye arphuo purbo Pakistan hiong tongpo pho parboti Chattogram nole India bai khiye khoye to ya o India bai se pal uning tho ya mo kaukma thongo mangming khe arabo khe mosoma jati le kroi kongthai bara tongmoni bak ese akhe tau khata woke Bangladesh o Bangabandhu ye 1971 noke Mujibur Rahman song Bangladesh sadin khe tha abo khemoni ya gopho Parboti Chattogram le jaga jaga stongo arpho mosoma phokroi waisa phokroi arambo ye aboni skangwa aboni history background raw skangpo angrang no saha Parboti Chattogram area wo ba dingi nalara wo bangma bruni history ro mayo himba tawang sanim sumoke bose Bangladesh o tawo sarkar be thake khokchui laye tawok ta sarkar hiye Dr. Yunus Pradhan Mantri hiye bungchaye tomode khe akhe Sheikh Hasina khe bukha yema tomon somoy ta onjowo aroni students ni andolon umon jingyo student roni aro chuba khemon deyo se tinio Parboti Chattogram Khagrashori Bandarban bose pa dalo se Chittagong hill trek hi khemoni tuina angma sawo maming khe borowo chungno o chung history ro wona hankhe Parboti Chattogram le bole Bangladesh sadinung phopho bangma aro kongthai bara ba chini takhu chakma song tre Tripura dofa tonne ro phono ongtho tre bru dofa tonne phono ongtho bole India waise pal mangnai nge phorphori raw songye sri ro motongo aramboye tawoke taw khatawoke Bangladesh hawa kasaphie tongo pasta khongba hathe ongni pho tongmayo nge hathe dabi khelaye tongo himba Bangladesh oke country himadio haktor khonghawo se brangkhe hathe kha yamani khe tongo tawoke hathe saimoni samoise arambaya jotosu Bangladesh haktor tonai brudo pharano pha angma sipio abro chini historical bai khe mileye tonai raw joto aro angma siripio bo hathe saingthi rawo aroni sinai nonai gyan nang burdi nang toming sikhe boro chongphachini history background mai khe nang phodo aro tongnai rono jotosu nang joto chungsrok laye lekharaw dekhiye sainrukmo rirukmo nang khemekhe hamnai ya masiripio arambay chung India o tongnai ro phono ongtho Parboti Chattogram le salhale chini Tripura haktorni andaro se tongo ya go se chin Tripura hathe ongwe thong Parboti Chattogram le Tripura ni hasi ye chungsio tawo India by Bangladesh fencing border khemo pho chungnai ne hankhe 4-5 kilometer se thauya khiye abo border ke mo pho Tripura msing se ha sing ri ka mo ro pho chungno o arambo ye tinio chungno o abo dikhe chini rasmala songkok mau phono songwak songwa chini tongsa phema kok ma phono tine jora pho dingi nala wo chini story thuya khe tomorrow no angma siripio arbo ta wo hathi khomba kha nema Chittagong hill trek ke hathe ke da ka khe bala chini Delhi dei khe khe nema abodi khe bang ma tine brang krongba khakni hiye tine bang ma brang chuba khelaye tongo lama hingye bazar nogor dolik torowo trek laipaye tongmoni samoyo chung joto aboro pho
जे सिनै बै रंनाय चंनि सिनै बुल सिमै mo फोनो ओंया चंग इंडिया ने ब्रुक रंलाय आर फो बांग्लादेश हा वो जतसो बांदारबन डिस्ट्रिक्ट वो तनाय चिनि ब्रुक ताखुराव आखे तिनी रांगामाटी खाग्रासरी डिस्ट्रिक्ट वो तनाय ब्रुक ताखुराव फोनो त्रिपुरा ताखुराव फोनो नांग फो बरोवो श्री रुमाइखे लेखा बाइखे सुइखा के एग्रीमेंट रok के रुमाइखे दे umsa jorawo bekela ne phono sia kho ungtomon ba pandawo are info kaule kasaye tongha chomya khi nokha sanai satham skam phono chongno chhatro kong tribal student union rong phono bangma chuba khe tongo abo chuba khemodino boro chung chini historical background tongmo waikhe chung aro tongne rok phono tasa jaingoro ne nang ye masio mamingkhe bangladesh haktoro Hamaya Kopuo Tripura ni Poila Singrak Nye Rotno Sendriang Bung Tuyetha Ake Mojibur Rahman Manpo Tuyetha Bangladesh Sadin Uya Kopuo Rotno Sendriang Mojibur Rahman Maike Chokti Ungye Tripura Hano Tui Kwanen Bapandawa Wainsa Dopha Kie Kanchanpur Sosti Samiti here Swamo Aboron Tuya Bung Singra Nia Matango Abor De Kenotinio Parboti Chotogram Motong Ye Muziba Rohoman Chongwai Kia Brown Chalo Ye Tinia Singra here Batsa Tomo Kauro Puno Song No Mayo Ake history Puno Chung No Mayo Ake India Nimsio Po Poila Gerela Ba Blombro Slight Samung Tangye Chongsio Indian history newspaper ake doinik songbad ake boi phono singrak ni ye ke ha boi tongo laithanma Kanchanpur CA ni tuye Kanchanpur wa wainsa takhura wai phelaye thangphu wa Rotno Sen ni kok ma suyak mo Tripura ni blongblo ongmoni kok mano suyak mo boi ke ha pore kho wo abodi khe kau kase tomba pandawa chini history chung thang khete ne man ba pandawa ang masirpio arim phang bono direct likhe sayamani short khe samani kause abos kan kau rono chungnai khe map rono chungnai kha aborona pa sapai mase Parboti Chotogram ni kauno an botau khata okhe tau ni situation no chole mono abono sa ang masirpio bo situation no bodikhe rirukhe bodikhe ungrukhe he himoni kause Armoy bandar bono to chini bangma takhuro chini brudo pharo phono bangmal sinai rongnai MP ro phono inke headman ro phono ta opho tongpai mone ba pandawo masiru phimse bono chungni khani rongya phono bangma tongpayo armoy ye abodi khese tini chichi chon oye tongmani kangphu o sairo ha bauna moni story no pho sa chung তৎকালীন কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহেরুর বেশ টেনশনও ছিল তাকে আশ্বস্ত করে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন একটা চিঠিও লিখছিলেন একটা লাইন আপনাদেরকে পড়ে শোনাই প্রিয় মিস্টার নেহেরু আপনার সঙ্গে আমি একমত যে ভারত স্বাধীনতা আইন 1947 অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটা 3 জুনের ঘোষণার নীতি অনুযায়ী হয়েছে যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রধানত অমুসলিম এলাকা কিন্তু মেইন কাহিনীটা হচ্ছে ব্রিটিশরা একটা আলাদা সীমানা নির্ধারণী কমিশন বা বাউন্ডারি কমিশন গঠন করছিল ওদের ডিসিশনটাই তখন ফাইনাল হইতেছিল নেহেরুকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলতেছিল যে ওরা কাজ শেষ করার আগে এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন না তুলতে কিন্তু পরবর্তীতে সিরিল র্যাডক্লিফ যে মানচিত্রটা তৈরি করেন সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল এবং এইটা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারা খুশি ছিলেন না তারা হতাশ হন ইভেন আপনাদেরকে একটা ঘটনা বলি তিনিও বাংলা কওয়েখা অন্তর্বর্তী সরকার হিয়ে আর ওটা ও ওংয়ে তমওয়াই কিয়েছে বাংমা কও जुदा 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 कासा थांमायो कासाय दङो आबोदै न तिनियो हाथे फनो खाव फनो दंमायो बुसकां इलेक्शन माकमा आरनि जे संविधान न तुमा बरुल रो फनो चलिए मामिंखे हाथे क्रिमानि हाथेनि पावर आबो आइदे ताहा डेभलप नो हाथे जानजाने हाथे उनथांखे ताहा डेभलप दे नो आखे हाक्टरनि जतनि दलिक तोरथौ आबोबो दाका उनथंखे
tao India wa example India pho bangma hathe tongo 29 kaya tha 28 ni abodi ke brang phono hathe ke Bangladesh phono nam ni nye kau kasai tongmone ba pandawa brang ni aro bro bangma ro phono tine chung nai phine sengke 17 koটি abodi ke bro bangro unthambo ye bodi ke tongo ke Parvati Chattogram mole skang phono sini kongthai bara sak bangther sini history background no nai phike tao phono kongthai bara srose tao phono mosoma phono kroi waisa phono kroi nge tongmone ba pandawa bolo aini tini video jotona ang masiri phimo kroi dera mo tongke khoma khe ding phono masaphiyo chamo tongke jotona ang ongprogla nai hingsa masiri phio khaksa ha jot raja hani khopo channel nai tongne rono tre video ta mai son en ba pandawa nang kroi tonde